Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, Kasas paygambarların angemesi, paygambarlar bolğon okuya. Kasas Suresi'nin 23. ayatında Musa aleyhisselam bakışıyor olğan eкен da. Musa aleyhisselam özünün qowmudagy birөө meni uruşup atıp, özünün taraptaşı çakırganda kelip Musa aleyhisselamdın taraptaşını urup jatkandy. Fawakazahu wa qadala, bir udar meni öldürüp koydu. Keyin müşrikler toptolup Musa aleyhisselamdı öldüröbüz degende vaja raculun min aqsal Madina, Madinanın çetinden bir adam çurkap şaşıp geldi dagın. Adamlar toptolup ata sizdi öldürүүgө dedi. Musa aleyhisselam özünün şahardan Egipet'ten çıkıp ketdi. Madian şaharına geldi de uşu Madian'a kelgendeki okuyası. Kasas Suresi'nin 23. ayatı. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ وَدِيَنَا Madian şaharının suulu yerine balkim bulaktır, balkim kuduktur. Oşol jerge keldi. Wajada alayhi ummatan minan nas yasquna. Baya su bolğon jerde kelse toptoğon adamlar bul çoçun Madian şaharına geldi. El adatta kayıtke toptolu su var jerge. Kelse bir cemaat toptolup maldarını suğarıp jatıptır. Ve vajada min dunihim imra'atan tazudan. Oşonça erkekler malın suğarıp jatsa, iki ayal var eken erkektin arasında tazudan alar kelip maldarını sudan kaytarıp atıptır. Suca kaytabastan sudan jolun tosup atıptır. İki ayal. Qala ma khatbukuma, erjigitni qarang. Musa aleyhisselam iki ayaldın maldarın kıynalıp elge arılaşpastan tosup atkanı keldi de ma khatbukuma, bu emne kılganыңар dedi. Emnege mıntip jatasыңар dedi. Çoğun kız tanış olayak degen жоқ. Atыңız kim degen жоқ. Oho, koylarыңар maşallah neçi koyun var degen жоқ. Ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. İki kız aytdı, biz erkekler suğarıp ketmeyince biz malımızды suğarbayız dedi. Ayal erkeklerge arılaşıp bazarda başkada her yerde Türkçe öğrenmeydiken. Qalata eko aytdı. La nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Mo koyçular malın suğarıp ketmeyince biz malımızды suğarbayız. Keyin sever wa abuna şeyhun kabir. Uyda oturgan qarıgan atabız var dedi. Qarıgan, jaşı ulgaygan atabız var dedi. İki kızdın mal bağışına majbur bolup neyken? Qarıgan atası bar üçün bular erkekler siyatı malga çıkıptır. Erkekler ayaldardı malga çıkarıp ağılı. Anan uyunun çıkalbay kalsan çıkasın. Fasaqa lahuma. Musa paygambar keldiren toktor deyip iki kızdın maldarın suğarı verdi. Summa tawalla ila zillin, keyin kayra barıp kölököge oturdu dagın, özü oturgan kölökö. Faqala, keyin aytdı, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ey Rabbim, maga emneje jakşılıkты jönötseň, senin jönötüp oturgan jakşılыгыңa men muhtajımın dep Allah Taala'dan dua kılıp oturdu. Kızlarga men malgar suğarı berdim, kişine tıyın pıyın berбейсиңерби, çayap kelбейсиңерби degen жоқ. Jerteň daha kelesiňer uşette jolu gazyp degen жоқ. Ün çıkpayla barıp kölököge oturup ya Rabbim maga emne jakşılık jönötseň, senden kele turgan jakşılıkka muhtajımın, fakir degen muhtajımın dedi. Fajaat ihdahuma tamshi ala istihya'in. Birazdan keyin iki kızdın birösi keldi. Fajaat ihdahuma ikonumur tamshi degen akırın basıp kelүү. Çurkaganlyk emes. Kantıp kelipdir? Akırın basıp kelipdir. Ala istihya'in, baskanda da uyalıp geldi. Akırın basıp uyalıp geldi. Ve qalat aytdı. İnna abi yad'uka liyezzika ajra ma saqayta lana. Atam sizdi uyga çakırıp jatat, malыбызды suğargaның üçün sıylap koyayım dedi.
Adattagынан erterek keldi. Atası surады, "Эмне болду эртең?" "Атам сизди үйгө чакырып жатат. Бизге мал суу кармаган үчүн сизди сыйлап коёюн" dedi. Falamma ja'ahu keyin keldi. Kim uyga? Madiyanda janagı iki kızın atasının uyuna keldi. Falamma ja'a wa qassa alayhi al-qasasa kelip bolgon okuyany aytıp berdi. Emnege bu yaka keldi? Bul jerde emnege çoçun? Bul jerge kelүүn ne majbur oldu? Qala la takhaf. Aksakal aytdı, korkma balam dedi. Najawta min al-qawmi zalimin. Sen zalim kavimden kutuldun. Bul jerde saga jamanlık bolboyt dedi. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Çay koyup atıp başka kılıp balany kördü dagın. Eki kızdın birisi, "Atake, bunu icaraga alın" dedi. Koyçu kılıp alın dedi. İstacirhu, icaraga hizmetker kılıp alın bunu. "İnne hayra men istacertel kaviyul amin." Siz icaraga ala turgan bala küçtü, jana amanatçıl dedi. İşke kimde alış gereken? Küçtüydü, jana amanatka. Bunun amanatçılığını kayaktan bildi? Kızlarga tiyişken yok. Astıga otup alıp jeteleşken yok. Astıga basıp artımdan yol körsetesin dedi. Kala inni, atası keyin kızdın namiyagın düşündü. Kala inni uridu an unkihaka ihdabnatayni hatayni ala an ta'jurani samaniye hicac. Kızdın atası aytdı, "Balam" dedi. "Uşu iki kızdın birösünü sağa nikele bereyin. Biroq şartı 8 yıl koy kaytarasın kalыңara" dedi. Kızdın mahrıga 8 yıl koy kaytarı beresin. Fa in atmamta 10 fa min indak. Eğer çok marttık kılıp, mart degen öz fars tilinde erkekti aytat. Erkekti kılıp 10 yıl bagam desen, al senin erjigitligiңден. Men ata katары kızımның birösün sağa bereyin. 8 yıl koy kaytarı beresin. Жоқ 10 yıl tolturam desen, anda senin marttığından, erjigitligiңден dedi. "Wa ma uridu an ashqa alayk." Biroq sağa maşakkat kıyın kılgım kelbeyt. 10 8 özüң tanda. Uşunu albatta kılasın degen sağa maşakkatты kaalabаймын. "Satajinu inşaallah minas salihin." Kudayım buyursa meni salih жақшы деген adam ekemdi көрөсүн. Kolda iştegенди kıynabайым, başka kılbayım. Sözümde oturam degen. Qala zalika bayni ve baynek. Musa aleyhisselam boldu. Ikimizden arasında şu kelişim dedi. Kızınızın birösünü alam. Ha? Ayma ajaleyni qadaytu fala udwan aleyh. Eki möhnöttün kimisini atkarsam da 8 bu 10 bu. Siz mağa bir düşmanlık, jamanlık kılbayız dedi. Sözünüzde turun dedi. Vallahu ala ma naqul vakil. Ekөөzdün kelişimizge Allah hökül dedi. Huday güve olsun. Ekөөzdün sözüzge Allah tabarak okul. Hurmatlı Müslüman bir turgan bul jerde ayta turgan masele emne? Elestetin bugün sosyetete mahrıga iPhone 13 dese talqı bolup atat da. O bir kızdın deyt mahrıga iPhone suraptır dep. iPhone'un $1000 da. Bul kızdı Musa aleyhisselam algan kızga 10 yıl koy kaytarı beriptir. Kança? Sen kaynatan uyga var 1 ay koy kaytarçı. Kızın altından bile koy deysin to'g'ri. Biroq bu yerde Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde kızın boyunu aytkan yok, yaşını aytkan yok. Anın çaçı uzunluğun başkasını aytkan yok. Bu 10 yıl koy kaytarıga tatıktуу kız kim eken desen ayatta görünüp fajaat ihdahuma ala istihya'in ekөөsünün birösü akırın uyalıp geldi. Kızdın bağlılığı uyattığılığında eken. Ne eken? Kızdı bağlılığı anın kraskasında, başkasında tarkiyiminde demez eken. Nesinde eken? Köçöde görsün tamekin tartkan, nasbay çekken, onca pivo vino içip koygon sosyetlerge jebiröge kelettan imandu kızlar bolsa жақсы үйлөнүү ниетте таанышам дейт. Sen özüň imandusun bu? İmanduga aylan sen.
Sen imandууга үйлөнүш үчүн биринчи өзүң имандуу болду. Коомдогу эң чоң туура эмес адилетсиздик зулум, коомдогу адилетсиздик зулум, кээ бир ата-энелер өзүнүн күрөккө турбаган баласыга жакшынакай, имандуу, салих, намазган кыз издейт да. Сен биринчи балаңды оңдочу жок, татыктуу. Сен үйлөнүүдөн бұрын bir өзүңдө күзгүнөн кара да. Сен кимсин? Сен ошо имандууга, намаз окуганга, хижабчыланга татыктуусуңбу? Ошол эле кезде кээде бузуку, жарым жылаңач болгон кыздар имандуу жигиттер менен таанышам дейт да. Сен өзүң биринчи иманга кел анда. Бул жерде кыздын 10 жылга кой кайтарууга татыктуу болуп, фажат ихдахума тамши, басканда да тыкылдабастан, кыйкылдабастан, тагбияга таштабастан уялып келиптир. Не экен? Эр жигиттиги баалуулугу ал өзүнүн марттыгында. Март деп өзү бизде жоомарттыгында. Ошондой эле берешендигинде, жигит сөзүндө тургандыгында, аманатчылыгында, кыянат кылбагандыгында, бирөөдүн кыздарына гылжыңдабагандыгында. Кыздар не дейт? Бул кавый амин. Жигитке жараша турган нерсе экен. Эр жигит болуп сөзүндө турган, аманатта болгон. Ал эми кызга жараша турган нерсе? Алына турган нерсе ушу. Дагы бир алына турган нерсе, урматтуу аталар, агалар, кээде бир жигитти көрүп калсаң, жакшынакай, машалла, кары, бу карыларга үйлөнгөн го. Башка ушундай жакшы, салих, жакшы балдарды көрсөң, аталар дагы жигитке жуучу болсо болот экен. Бетте Мадиян шаарындагы аксакал Муса пайгамбарга жуучу болуп атабы? Эки кызымдын бирөөнү берейин, ал тартыныш керек эмес, улуят нерсе эмес. Ал алабы, албайбы, ал башка маселе. Сен өзүңнүн көзүңнүн кареги болгон кызыңды аманат катары, ушул жигит мен кызымды берсем кыянат кылбайт. Ушул жигит көзүн көгөртпөйт, ушул көчөгө таштап кетпейт дегендей, кээде жакшынакай жигиттерге карап, машалла, тарабыда келип атат. Анан кийин Рамазандан келбей койбогула. Эркектер дагы эмне болсо болот экен? Кыздарга бул мана Кур'ан-ы Карим. Ошондой эле кээде бул аяттан дагы алына турган сабак, кээде кыздарга кичине жардам берип койсоң, жүгүн көтөрсөң эле үйгө жеткизе адресин алып, телефонун ала коюп жөн эле. Аллах жолунда кылган кызматың ошо бойдон кала берсин. Эртең дагы келесизби? Мен ушул жактамын, эче жардам берем дешин кереги жок. Бул эми мындай уйкуңуздарды ачып түшүнөмөк койдум. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.